ده الميك اب اللي انا باخده معايا دايما وانا مسافره. اول حاجه اساسيه جدا زبده الكاكاو، دي ما اقدرش اتحرك من غيرها اساسا. ايلاينر ده بتاع بريتي باي فلورمار، حلو قوي قوي قوي، بقاله معايا كتير جدا وما شاء الله ما نشفش. احلى حاجه فيه ان هو معاه الفرشه بتاعته، وممكن تركبيها هنا كده عشان تطول معاكي شويه. وهو اللي انا حاطاه النهارده، الفرشه بتاعته جميله جدا جدا جدا، حجمه صغنون. بحب دايما اخد معايا رول اون وشويه من البرفيوم اللي انا عايزه اخده. دايما البرفيوم لما بتيجي ترشيه بتفتكري بيرجع بيكي لذكريات، فانا بحب ان انا احط برفيوم معين معايا كل سفريه علشان لما ارجع ارشه تاني افتكر ذكريات السفريه دي. وده رولون كده بستخدمه، بحطه على اماكن النبض او بحطه كده ورا وداني جوه الطرحه، انا بس اللي شماه. آه، تحفه. ده كنت جايباه من اي ثينك انفاسك عطور، هتلاقوه في اي محل برفيوم. بحب اخد معايا روج يكون لونه محايد يمشي على اي حاجه، ده كان بتاع اسنس، الدرجه بتاعته 06، لونه كده الأقرب للون الشفايف، نود بينك كده، لونه جميل جدا. لونه حلو قوي، بيمشي على اي لبس. ما اعتقدش ان انتوا هتلاقوا روج اصغر من كده. ده برضو بتاع جولد روز، رهيب، بحبه جدا ما شاء الله. هو بقاله معايا سنه وبجد ما بيخلص. انا باخده معايا في السفر، بس حجمه حلو قوي 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 وصغنطوط. واللون ده برضو عايزه اقول لكم اللون ده تحفه، يليق على اي حاجه. ده لونج لاستنج، بس الدرجه اسمها 22، منه فول سايز. دي بيوتي بلندر صغيره عشان احط بيها اثبت بيها الكونسيلر. باخد معايا تو شيدز من البلاشر. الشيد دي من اماندا اسمها 11، وهي مديه على بني شويه. والشيد دي من سيبال وهي اسمها 04، وهي مديه على بينك شويه. فالدرجتين دول بيبقوا كفايه قوي 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 معايا. باخد معايا حاجات اساسيه طبعا للطوارئ، قصافه وشفره فلامينجو وفورسبس. ده ليب جلوس كده بحبه قوي، ده كنت جايباه من اوريفليم اسمه اون كولر. مش بحب اخد معايا ميك اب كتير وانا مسافره، اهتم اكتر بالسكين كير وانا مسافره، خصوصا في المصيف بشرتي ما تتعبش قوي يعني. فمينلي بركز على الروج والبلاشر، والمسكرة بحطها طبعا بس لو مش نازله البول عشان ما تسحش وتبهدل الدنيا. وبس كده.